hukumaliza muda na Mungu, utamaranya umwanya n'Imana, utaenda kuuliza nabii mwenye sio yeye maswali ambayo sio yake. Uza kubaza umuvugishwa atariwe ibibazo bitari ivyiwe. Utaenda chini ya mafuta ya mtumishi ambaye hatakuwa msaada kwako. Uza kugenda musi ya mafuta y'umukozi, amavuta atazokubera umufasha gatazokubera. Utaenda kutafuta msaada kwenye sio eko. Uza kurondera imfashanyo atariho. Lakini ukikawia na Mungu, ariko ni watebana n'Imana. Sendere bonzo mbraga mango za ya galango. Mwijoro, jioni, usiku, uchurota Joshua, unaota Joshua. Shange mwijoro, au usiku, ukarota Pastor Chris, unaota Pastor Chris. bisigura ngo irakurungitse kwa Pastor Chris. Inamaanisha anakutumana kwa Pastor Chris. Utashoboye kumusanga ari kama hauwezi kumkuta mahali ambapo murabe muri YouTube, tizame mu YouTube. ariko kutabana n'Imana, lakini kutoketi pamoja na Mungu gutuma witwara ahari hose, vinasababisha unajipeleka popote. Ukatugenda ku muntu atumbereza umuhamagaro wawe ikuzimu kandi wali kuragenda mwijuru. Unaenda kwa mtu anaelekeza wito wako kuzimu na wewe ulikuwa unaenda mbinguni. Let me show you this. Reka ndabereka iki kintu. N'umukozi Imana, ni mtumishi wa Mungu, ariko arasenga Imana, yuko naomba Mungu, Imana imwereka indoto. Mungu anamuonesha ndoto, imwereka nicaye hejuru, anamuonesha na keti juu, indege ziva hanze ziza zigenda, avyo zinatoka nje zinakuja zinaenda. Hama alafu achabazima akauliza Mungu, kubera iki wahaye bino bintu Joshua? Kwa nini ulimpatia hivi vitu Joshua? Je utabimpaye? Mia ukunipa. Iramubwira ngo murondere. Akamwambia na wewe ntafute. Niwe afisi banga. Ndo mwenye ana siri. Huyo muntu achamara mezi 6. Huyo mtu akamaliza miezi 6. Atarondeye Joshua. Kama kabla hajamtafuta Joshua. Ikosa ni gima. Kosa ni la Mungu. Ni bangaye mwarose? Ni wangapi umeota? Warose ndakusengera. Umeota na kuombea. Ndinga. Niko hapa. Ukachuza nga. Unakuja hapa. Ukachunda. Unanitizama. Ngomba kuraba ko ari ivyo. Nataka niangalie kama ni hivyo. Achaza kunsenge. Kama ataniombea. Wewe njoo uliviona, mimi nimeviona. Niwe wabibonye, je wewe nabibonye? Siwe njoo uliviona lakini. None siwe wabibonye. Siwe njoo unaambia. None siwe wosu kambwira. Mungu iko ananisukuma uniombee. Atimani likiransunikiranda usengere. Urarindire ko nerekwa. Unasubiria nioneshwe. Kandi umaze kwerekwa. Tena umeshaoneshwa. Filme ibanza guhera kugira ngo basubire kwitangura. Isinema inaanza kuisha mbio ile ya kuanza tena. Bibaze rero filme izohera mu nango kandi bace babimbwira. Waona ngoja kwanza filme isha afa mwanzo watanambia. Takosha zeka. Uzoba washaje. Kutebana n'Imana biturungika Imana igomba. Kukawia pamoja na Mungu vinatusukuma, kunatuwekeza kwenye Mungu anataka. Jewe mimi ari ibintu mfise. Kuna vitu ninavyo. Atari vyanje. Sio vyangu. Nabihawe kugira ngo nzobiye renova. Nilivipewa ili nivimpatie renova. Ariko ataje kuvyakira. Lakini kama hakuji vipokea. Tenda bifise. Mimi niko navyo. Shobora kuca ndabihanundi. Naweza nikavipatia hata mwingine. Okay. Amen. Akakanu mukandike. Akakakitu kandike. Docteur na infirmier. Docteur na infirmier. Bose n'abaganga. Wote ni waganga. Ni barutano bukuru bw'imitwe. Hawashindani ukubwa wa vichwa. N'ubukuru bw'amaboko. Na ukubwa wa mikono. Sange ngo bamwe bari abandi bagufi. Au wamoja we warefu wengine wafupi. Ahubwo barutano ubumenyi. Lakini wanazidiana ujuzi. Nishoboye kuba nitwa prophet. Naweza kuwa naitwa nabii. Na TB Joshua ni prophet. Na TB Joshua ni nabii. Hubert Angel ni prophet. Angel pia ni nabii. Hubert Angel sindamuruta umutwe ngo nafise na muto kumurusha. Simzidi kichwa na kama vile niko na ndogo kuliko hata yeye. Ariko andusha ubumenyi. Lakini ananizidi ujuzi. Kandi ubumenyi. Tena ujuzi urarondegwa. Unatafutwa. Ujuzi unatafutwa. Ubumenyi burarondegwa. Tumejaza kanisa ya wavivu. Twuzuranye urusengero rw'ibinebwe. Watu wanakataa kutafuta Mungu anasema nini juu ya mafuta yao. Abantu banga kurondera Imana bumva ati Imana ivuga iki kubwa mafuta yabo. Watu wako na maillusion kuliko vision. Abantu bafise amaillusion kurusha vision. Nitaimba kama Snachi. Ndaimba kama Snachi. Waymaker, miracle worker, miskin, light in the darkness. No kuririmba imirongo nyene biriko birakugora. Nakuimba mustari binakushika. Kandi ayo majambo yanditswe muri ordinateur nurarondera nayo majambo ukuntu yandikwa unyomeze kukura nayo onendera abantu. Nayo maneno haujayatafuta hata mu kompyuta yako unikubalishe kama unataka kuimba kama yeye. Unakuja kutuimbia vitu biko contraire na byo alisema. Unachuza kuturirimbira ibintu bidahwanye n'ivyo yavuze. Ubumenyi burarondekwa. Ujuzi unatafutwa. Uraravye makandiwa. Unatizama makandiwa. Ariko arigisha. Yuko nafundisha. Erega yasomye Biblia. Erega alisoma Biblia. Yamaze umwanya mwinshi muri Biblia. Alimaliza muda wa kutosha Biblia. Wona ikamuligala. Wewe ukakuma mwiligala.
unakuwa ugatuza. Kuna siku hari umunsi nitafundisha kama TB Joshua. Huyo Mungu atakuwa yuko sasa kufanya. Iyo Mana izoba yabuze ibyo ikora. Wewe hakumedita muri Biblia. Wewe pale hakumedita mu Biblia. Umedita prison break. Unamedite prison break. Iki apply yo gutoroka urayizi kuruta bakinye filme kubera komaze kwira bakenshi cyane. Ile plan ya kutoroka unaijua kuliko wenye walicheza filamu, maana umeshaitizama mara nyingi zaidi. Tuko na muda mdogo na Mungu. Ufisunganya muto ni Imana. Ndio maana hatuoni vya Mungu. Nicho gituma tutaboni vy'Imana. Igifaransa tuvuga kirushanya. Kifaransa ambacho tunakisema kinatambukana. Hamwe na hamwe bibana na mashure twize. Pamoja panalingana na masomo tumeyasoma. Baba bonjour. Pamoja nasema bonjour. Abandi bonjour. Wengine bonjour. Vous savez. Natia. Ali munatazi nicho bisigura. Kuna mtu ajui hata vinamaanisha nini? Bivana no kwiga. Inalingana na kisu ulivyosoma. No kutahuri jambo bivana no kwiga mu jambo. Hata kuelewa neno vinalingana na kisu unavyosoma neno. Uko na mama wazo nitafundishaka kama kolenda. Atufiti vyo viratinzo kwigisha nka kolenda. Fundishe nini sasa? Wigishi kinoni. Umwanya muto tumari imbere y'Imana. Muda mdogo tunabakiza mbele ya Mungu. Wararosi ndoto ndivyo. Umeshaota ndoto ndivyo. Ni giki uriko urakora kugira ngo wereke Imana kuri kuratumbera iyo ndoto yawe? Ni kitu gani uko nakifanya ili ukubalishe Mungu kama unaelekea ndoto yako? Igihe yambwiye ko nzo kwigisha mu mahanga atandukanye. Nyakati aliponambia kwamba ndafundisha taifa tofauti. Naciye ngura Biblia. Nilipita na nunua Biblia. Yanditswe mu Kiswahili ino. Inaandikwa Kiswahili hapa. Mu Cyongereza ino. Kiingereza hapa. Ni Biblia nini cyane. Ni Biblia kubwa sana. Narayigeze na muri vile. Nilikuwa natembea nayo mvile. Naruha. Nacho. Bakanwenga. Wananicheka. Kumbe je nariko ndondera ico Icyongereza. Mimi nilikuwa natafuta Kiingereza. Kuko nibizondungika mu Bwongereza. Kama atanituma Uingereza. Bisaba yuko nigisha mu Cyongereza. Itaniomba nifundishe kwa Kiingereza. Utuvuga ngo ya. Nasema hapa. Sobaye kuzuzwa. Naweza nikaja mu Cyongereza. Mu Kiingereza. Ego birashoboka. Vinawezekana. Urujujwe rero. Umejazwa sasa. Rido santata. The Lord say, ego urujuje uriko uravuga ubutumwa. Sasa umejazwa uko na ubiri. Ugeze ku meza none. Unafika mezani sasa. Uzokuzuzwa kugira ngo usabe umuceri. Utajazwa ili uweze kuomba wali. Give me nyama nini hapa? It's not tongue. Utegerezwa kugira ese. Unapaswa kupima. Kugeza Imana ibona yuko witeguriye kuzakwigisha. Anaona kama uko tayari kufundisha huko. Abantu baranse ubumenyi. Watu walikataa ujuzi. Ubumenyi burarondegwa. Ujuzi unatafutwa. Ushobora gutangura kuvuga nabi good morning ku mugoroba. Wewe unaanza kusema vibaya good morning jioni. Ejo bakakwigisha ukaivuga mu gitondo. Kesho wanakufunza unaisema asubuhi. Ivyo mvuze. Hivyo nasema. Nikugira ngo ndakugireko. Ili nikwambie kwamba. Ufisi Imana yagusezeraniye. Uko na vile Mungu alikuahidia. Ego. Ndio. Alikutegerezwa kugira inyifato. Lakini unapaswa kuwa na kumbukumbu.